I think uBhombela wayengayi ngala uBhombela wayethi nje ngci ame la. Nithi ame la. Ngibuka nje mina ukuthi ibandla ngesikhathi sababamkhulu lalinabantu abancane lalingakowandi yabo. Lisancane nje nabantu abancane. In simple terms kwakunama followers amancane or ama members ama congregants amancane. So bathi beza abantu bezomlandela. Uyababuza ukuthi wena uyathanda ukusilandela lapho siya khona. Uboqala uthenga isibindi lapho siya khona. Uthi indlela incinyane inamatshe inameva. Hayibo. Bathi kanti kiyewapho wathi lo muze siya kuwo akungeni isono khona. Kuyohlala ingcele zodwa. Hayibo lamhlathe ngancingi bafana. Bathi hawu ngoba thina nje siyathanda ukukulandela. Yathi wena uyathanda ukusilandela. Lapho siya khona uboqala uthenga isibindi lapho siya khona. Kwaphela amathemba bathi hayingeke athi siyongena kanjani kulo muzi yathi akusibona abangathandi ukuza kuwe Nkosi balahlekelwa amathemba lapha hayi namhlathi